lelo randongo e komi à niveau que na yoka o ngala o que non ba ki ko menacer yo o ça que monsieur pas ya odi le manzapa na Dieu merci badinga ba o te ko menacer c'était comment expliquer non. Ouais, en fait, la fille on a le bar de 1 mètre fois à côté à combo langate. Ouais, attends à combo langate pour na masser tenga na ebete de bisanga e ala sanga e couche de poulet kana la chaîne YouTube tel bosso ya mbezanga. Yo za wat. Yo za no kaka mukala jela la soka ba place. Kangani mokonzi o moni réciter moi bobimise impoli. Te bak réciter Karine mokonzi. Karine yo sana. Ba réciter Karine mokonzi. Tina comme bongo. Te Karine tam so nanda le ko Karine po Karine abeto. So yo tema ki impolitesse mon no mna le ko ngulu azo na misima be. Zo ka bazala ki déjà na bango. Na manganga. Manganga te na fivette. La cité 57 manganga. Pour moi si mo la mukano na tongo ozana le ko sa te mo sa kata fi oya ka oleka ba komba ba na TV. L'impolitesse que la fille wana zanango oye na mpasi non ya muto munene mimi chike ba 1000 check ozangi no ku eyo tellement moi ça va lo bala ba fo balo le moi ta 5000 francs couche le le munona no bossa ngono bien te munno kono so bima solo ko la konto ya toilette ya bato paka juma sal fille o finga to ba nini o finga ba yo ko finga to ba nini no zawana la fille yo no soko yeba yalo banano na yo la fille ngulu zamba ngulu zey yo na ndanga mabete to tika soko ko konsa ba internet to soko ngo bon ça c'est dimanche to kende sona yeb sinon la fille wana o yeba sera finga grâce mbisi la sersi o finga grâce mbisi o singa finga grâce mbisi o lobi na ni grâce na soki mbiji grâce langubu wana wa libelo wa munoko ya wana baba suzi anda stibinga la sirene uolo nu moto aleki yo tilo bina tongo yo ko tolo ba kembasu basu mo tali kona yo o sa kuta side panzana o pasuka mona mku emonana o zana mutema mabeno za wana babokela sena biso nani meti shege mbasu na maladi na ngola la fi wana mutana pasi mutakondi susi ya pasi yo zo photo no pibiyango kendi va mutema mabeli ko lo koso mbongo ozo pa omoni yo ozo pa loko moko na vina yo o comprendre que o za mamumuluba keba ngafana makondi papika ko sebo tema lina énergie embesi no nyama yo boti na nenini tena oyo mosi moboko 103 il faut bon mosi mo 103 za place sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambead Victoria télévision Victoria TV et yana ba mopepa siga yana mama mnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a elbiso Victoria TV donc à luta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bile na ndenga indusa Victoria certa. Amen. Voilà, tous les coups sont permis sauf les injures, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria à travers votre émission Micro Libre avec la vôtre, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise, autrement dit la giga de la presse congolaise de la fille qui dérange. Alors, sur ce plateau aujourd'hui, je ne serai pas seule. Je vais m'entretenir avec Mamumuluba, au Mikolo, Internet et Pelimoto. Mamouaningi, c'est Internet. On ne sait pas qu'est-ce que se passe entre Yé na Fivette. Autrefois, Bazalaki ba ami, autour na Fivette. Eh non, Mamumutunanga, autour na Mamumboye, Fivette Mutunanga, mais Lelo, et le Ronier Salami, et na Kat Nangope tendresse.
kombo ya kumu ya pas pesant na kati comment bebele bele et yemoko suma muluba todo mona e azoko clasher sur Anima Kwakala Makwakos todo sur la bebele bele avec Mamumuluba ex danseuse ya Werandenga la mesala potile la binara makas. Voilà, je dis merci beaucoup na Gisoloy dans ma caméra, merci beaucoup na Darcel Izina montage et celui qui acheta qui installa le boss Jibé Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Et merci beaucoup à la Moussala Oyo, Alfred Lotime à Motomoko bien depuis Dallas, Willy Mavita depuis Dallas, et Ado Senga Maître Sengi Kingasan toujours depuis la Suisse. Voilà, 1m95 qui a Pembe, depuis la Suède, tout le monde est Ngambe Mwanza, Nasta calme. Voilà, vous avez belé, Mamida depuis l'Anvers, maman il fait tomber à la japonaise. Il y a dit Mabi Mokona Mombele, voilà mon grand frère depuis Paris, Nabalou Kelly invité Nanga, Mamuluba. Bonne nuit. Bien par la grâce de Dieu, j'ai mis ma libellé. J'ai mis ma ibélé, maman. J'ai mis ma zonga bongo. Zonga bongo. J'ai mis ma ibélé. Comment ça est libellé. Libellé. Par la grâce de Dieu, nous avons battu là. Et nous avons essayé de babonner tout à Congo Victoria. Bah, s'abonner pas mère fait bah solution TV maman bonheur maman sokola maman aboupe maman c'est fini moi si to pembe moté makumu ya papa babi papa fangeli c'est babi bébé c'est luka moi si ya pembe zanga défaut tina chi yango voilà maman muluba yebi ke ngano eza lelo teza ya kala na ipi maman mebele bele sur yo autrefois on va ne ko sango lobi soki nga lelo be na eku na yebana na kumu na yebana na mère rêvé. Et ça grâce à Fivette. Et ça a bon non? Moutaye bana rappeur na sima mutu. Wana besi na ma patron ba dégâts Schengen c'est que toi Bordeaux tombé babi pourquoi pas mon partenaire pouvait me redire que kiaro mon kiarostine ba lobi ya yungo ya yo ngwana BBC automatique moi c'est jamais moi si appelle bata bosete de lèvres za da kitoko no so kitoko no basale na qualité ne surtout et ça ba zoba moko te ba na ba bazui voice o respecter mutu ya bibi ya na ngana respecter makasa po na te o so tinda ba voice so to boy na BBC app wa bato o moni ya mbalo bandeko boya na batu ngana soda ke na bitumanga moko na sola mwana na bani lobela na ekara siko jani no songa na ede mabe baka mondo kama na nga kati babi mwana nga sara ilono mwasa na beauté koleka na jambo siko yo berk vampire. Voilà, maman, bien mouton banaka na sima mouton. Mais reconnaissance pe na vie ezalaka malam. Par rapport à tout pe lelo soko doit moi 1 franc dans zela ya chaîne merveille la solution un peu grâce à Fivette. Mais lelo randongo e commis à niveau que na yoka o ngana o que non ba ko menace yo o ça que monsieur pas ya Odi le manzaka na Dieu merci badinga ba o te ko menace. C'était comment expliquer non? Ouais, avec la fille on a le bar de la mettre fois à kotanga kombo na ngate. Ouais, atanga kombo na ngate pona masele tenga na yebete de bisanga ye alagisanga ye couche de poulet na pesa moto beska za na ngola. Ata asala émission mona de bois boanga, mais c'est pas comme merci pour comprendre que na leader. Na rapida mamulu bana leader pour afana ça kombo ta babalu simo ki 100 000 fona aka na kombo ya za na kombo te. Azaka le chèque. Ya za aka na sima batu. Où sont les gens comme papa na boite? Pour muta bonga kana sima mutu ezake biso il faut que kumusoka na yeba na muto pona yo nzambe apambola mais ezate ke ngana mibimisa ngana yeba na mukolo sita cours de gars pona Kevin Panda lekechu bon yo no so bi Kevin Panda kamana siko Kevin Panda bangana sana pana ko Kevin leki na le so Kevin chota ba biso na mukengeli saka ilondo Kevin pas le temps qu'on bande émission sur la chaîne YouTube taliboso ya mbezanga yo za wapi yo za no kaka mukala jela la soka ba place kagani mokonzi o moni réciter moi bobimise impoli te ba réciter kagani mokonzi mambo kagani na yo sana ba réciter kagani mokonzi tina ko mabongo te kagani tam so nanda le ko kagani po kagani na beton so yo tema ki impolitesse mon no le ko ngulu azo non, pas des injures. Les injures au fingat. Donc nous n'avons pas ngoulé tout fingat. Les gens nous ça nous j'ai très bien aux autres mabe, au mato mabe. Les injures. Au pe munoko. Au munoko ko ngulu.
Voilà, donc tout le monde peut continuer. Et mission na télé qui y a une des merci badinga. Tout le monde a porté benga binanga. Est-ce que wana et bimi le quoi que va triquer mamou parce que bon benga menga au me dit merci tanga baki a benga mamou ça qui sur place. Mamou yema le bi que naza na kasavu et pas au deal parce que va triquer par rapport à quoi? Par rapport à ça qui émission déjà na Dieu merci. Ayamba qui est derrière la site ya Odile les manzaka moi Sinzambe. Ba ça des émission. Ndema so la kinga na ebité. Ngam ta benga ngala benga mutoko ya mangala émission c'est Odile les manzaka na chaîne moko. Na okutaka Odile obe abisinga te muluba. Muto ya mbo journaliste nanga Dieu merci. Ah OK pour me nzoka Dieu merci na do so ayaki wana. Asanga na sena ngapi na mama fina kene. Fina ça ba émission nanga. Nzoka bazala ki déjà na bango. Na manganga na fivette la cité 57 manganga pour moi si mo la mukano atoko ozana eloko sate mo sa rata vie oyaka oleka ba komba ba na TV azu ba ina ba kosko tongo bangana bengala bulono ko ba vonti yo mo ni ba blague ne tsa lo kanga nga so dana teme nga pe de la kata nga d'émission onanga ba mutalo biko na so mita muke pour tika la téléphone la kati ya maison en plus quelle impolitesse que la fille na zanango oye na mpasi no ya muto munene mimi tike ba 1000 check ozangi no ku eyo tellement moi ça va lo bala ba fo balo lo le moi ta 5000 francs couche lo le muno na no bossa ngono bien te muno kono so bima solo ko la koto ya toilette ya bato paka juma salfi o finga to ba nini o finga ba yo ko finga to ba nini no zawa na la fille yo no so ko yeba ya sima o bana ko bi ba ka mapanga na minere na binete to ki na ba fanti to ti na ba fanti to ki asina mukilipe o bana ko bi ba ka mapanga couche poulet ngana leka couche poulet ya veni na tele na binete tinga ke maison me couche poulet bo bi na nini senga ka na si muzutu merci merci na si muzutu merci merci pour na si ta memoka pa karma pa te ka sa karma pa rejeter yo pour obi na obinete na si susu kaka mutema mazango ameme pa fina so koda ko man ko fi olomide ko fu da separate go baby c'est l'équipe mais oui ko fa mona mosi mo munelo ko ngulu azei à côté na clip na cité mazaki chef ten n'est pas la seule minene ya ba danseuse et pas Kofi ya la seule ya minene ba za propre ba propre na ndio mbete ba propre ba propre nani mabete ya minene ba propre oui na date tango ya to sele mission là telanga kilo tu mikolo comme ka sema kilo nga kata ba ote nga kata ba ote nga baso banenga likoti na linzaka da tsaka na obote te na pas ça nga rouge danga to la ni nga tsaka di couche ya lèvre ya bien ya rouge ya lèvre tala munoko munene so bagisi ba couche o comme ça on devini ko bino balé pena en fait ba nga comprendre. Est-ce que maman bien merci. Après la côte de Chombo, na mula oh. Fena nga ale na pese ba mbote belé. Oh, na bo ale fena nga kasavu ba poche pende ai pupa fali pupa e mago. Oh. Na mo ka kuna simba. Si otala ki ka vona bango nga ese mbala moko. Oh yaya. Yaka yo moto sa nini? To bunda. Ko yela nga bato te pa bato bela na nga bete nga na nga moko na ni mutu na mutu te na nga moko yo na plus de 10 personnes suko na bi mabosa makata nga ba ba lokwa yo makoy ba de ba ndoko bebe e beba na banduta ndo so bakata nga bongo na boyo o meka la po bakanga nga na bata na kata nda na bata na kata ta bata po na senga na bima po ni vanga bima ba ko tu nga bazati nga panza mo papa nga sama beka na zanga na miye bi o nga zali na nga la bête non démonstration moi kata nga bête na vana ba chèque ba kata stade ya tema on va na chèque ta moko te misa tout est normal ba kamo so na ki danser et sila ya na bête on na wa tsamu na a bête kata ponga to nga na zana uti ba tetre ka safu na bimiso c'est loko sanini siko yosko ya mboka na malemba ya suko matete obima ndeni ah bima bote ba dame na mukemke ba lelo wa punya neni ngula to le mwana eso to bota que le mot va souffler nga babi marka uza ya kiwana marka uza parvenir ko ba keto ebiete marka uza ebiete c'est normal oh c'est normal oui atika a plus dans le banano na yo la fille ngulu zamba ngulu zey yo na ndenga mabete to tika sko ko kosa ba internet to sko ngo bon ça c'est du même to que so na yep sinon la fille wana o ba sera finga grâce mbisa sersi o finga grâce biso singa finga grâce biso olobi na ni grâce na soki mbiji grâce la ngubu wana waza libelo wa munoko ya wana baba suzi bande moko ba mo mca
yaya natune o Fifiette bo benga ke FM ya radio beni Fifiette teza komola FM Fifiette Mayambe za komba mutu bamoko natune o yaya ebe okumisa papa Hervé pe so benga ka faire gola ne benga ke na wenge papa Hervé andongo okumisa papa Hervé bosola na papa Hervé ayebisanga nini munoko ne munene na efungo mawa ayebisanga nini o te yan na oyebi kaka biso bataito to bento wela to dembela ka base na sola nanga na yete ngabi yaya ebe ko finga feza ta o so na mutu ayebi yo ka mutu mo ka finga kote na ke bobo e pisi na to ke na to so ka fe gola na posa na keba okanga acha munoko mna lokwa to so ba beti ba to bolimbeli ba fomi wa o mamoza ko munoko na o même no sa ka mabe mutu akomi na cancer tina litoi talitoi mo za 6 awa za 6 munoko 6 za niveau 660 dans nzoto no ndene fo ko na de lifasa makasi oh bah oui asenga ngam na pesa numéro papa Hervé gola ngam na pesa la fille wana na c'est so papa va répondre à surtout le message hein so na papa Hervé so peut-être fille on se présenter asa muto oyeba pe ayamba apa ngam na pesa sur numéro am vena ngam makausi ta faire ça na posa exagérer wana te ke lobila mamunaye faire go ça na gigo na boyebi da soda faire ana gidari sa beta no makasi makausi no boyebi yekuta bako asada na chef baba artiste mais il a un cadre quoi presse à travailler na leader c'est tout à fait normal ce qui osa nanda bete chemima ni osa wana ibrato piano to ça to so ça attaché musicien ça la promotion musicien noko finga bon yosko titre na ni ngo lo finga ba pour na papa Hervé faire tindo faire yebi on personne mo faire gola faire maka usu ta yebi yote maka usu sko beto parce qu'on ngapla mona arrêté ne tombe ka maka usu ko boza soki pépine ya mutuka ba ça maka usu ba yeba ko fiango te mais si on c'est honte c'est la honte ne ti maka usu bika petit na ngama mulu ba wenge yo bi on da ça ya quoi d'accord matin faut ko fa bébé c'est la clip la faut ma clip la oh faut ma bébé ça bébé ça ko fa bébé ça ko film dans le bar na client na baila ka ngulu na clip ko fa tala ka muto ko fa sota oh mamu o meli bilonya boya plateau meli na loto ko fa bacha oh a sauter viens ma sota viens son vertige viens oh tu peux na tiona clip vraiment vraiment ma danser na nga ba mbinga ba fifi ba rose tu peux ma bibi so automatique vraiment papa ça c'est bien vraiment on peut pas jouer ngana no panda si panda tay no niveau no ko so panda ye vraiment ah baby c'est un clip langa test ko muta so ka clip balengi so ka boy ba yo so ka na clip boy na personne devoir elle nga 5 clips no sala nga pa lo 5 clips nga la sanga tous les concerts yo sala beta YouTube beta Waranson ba tout nga pa bidon pe beta ko fi point par 9 rendez-vous nga na sayo ou bien na sayo moka rendez-vous wana bastar na bastar so ya star tota o wata des personnes ba belele muto bela zate pour mutaye biete ganga ka jali shone mtaelo le monde internet merci Karine Mokonzi pour parce que toujours on a bimine ka boy ni achevé tena mama na olinga pe ko tsa Karine kasi mba ton équipe nationale ezalaka to yebaka bango te to jali show ma kama na jali show bimema mema bikumba kumba moni esa kubini o moni esa jali show na benda ko matoi me obanga na kenda otonga na ezo jali show muto fa na linga ka yo taza compenser na yo po parce que moi si to boke pa batu boke na batu ba se peut être ba profiter na moi mobile ki yo pone oza na vampire o am monstre banino ba yo tata ka ba ver wana moi ça mukeba Chantal Chantal moi ça mukeba comme moi dit que franchement ba guerre internet to mon na ko motalango na posa na ko tananga politique po na mona mabe komi makasi bon la politique ba finga te bon la politique ba finga ko un président de la République démocratique du Congo c'est là parce que makambo yo kumu ya papa ana Suisse mais rêver ana Suisse mais bino bokoti ba guerre awa a raisonner ta bilamba ko sanga premier jour ko sanga bilamba malewa ya malewa ya cour de goya ko ya banga a raisonner ta nini bilamba ya BBC Lukamba la taka ba kopé wana ya Gucci wana il faut ça là les filles faut omeninga soki na lobake asanga bolamu na boya ngo temps de babi so ça mutu bolamu zela mutu na so bolamu en puis la fille wana ba pesanga promesse na kota na cour de camp azana yebi la fene alianga mbongo promesse salaire nanga mukosi debika ana cordon te ezana mukosi ti ngana wana koti sika na numéro te ni te za ko za mutafuta emo Joël Mola emo mo le kapale aliapa ujana $100 ndoki apisa tune abisanga nini oh yaya
eh biso kutu to banda basi ba leke chuku ba biso ba to banda sili sika leke chuku ba blé ba le biso ba $200 so mutema mabe so ba leke chuku ba lia mbongo wana il faut polia biso Luka Nzambe il faut ça délivrance na vie na yo tena vie na mobimba mibali bazaka te moi si faut ça tena mobali ta copain moraza yo ka on est vie privée na e quand même autant bola ka sima na ete pe ba zo la mobali ta mobali tendance tibinga la sirene ou olo moto mosi moto aleki yo tilo bina tongo yo ko to ba ka mbasu mbasu mo tali kona yo o sa ku taxide panzana o pasuka mona mku emonana o zona mutema mabeno za wana baboka na sena biso nani meti shege mbasu na maladi na ngola la fi wana mutana pasi muta kondi souci a pasi yo zo photo no pibi yango ke niva mutema mabeli ko lo koso mbongo ni ba spika bien moko boko eza mbasu ko tsaka ko ba bibi se sote na ba o ba voice to sortir da ko no ba bibi yana na nango na telefone nga bibi sa ya note bibi sa yana mama nini yana nga ya wege musika maison mère papa biso wera ma se nejima pata ngala ebene bibi sa musique yana ebene musique te ngala ebe ka mama me manga anniversaire ne wana ebise mo bi mbali mo ya mbele tali boko mnene mbala so do bete na wuleri o ya mo masima wa na yebda bala suka yo ba voice to tideza na o sege ya bibi yana nga ta so boko permettre na tena voice wana apo ya yendo kona tokoyo kango ketebo te wana zo bomba po na bomba ngo ozo pa omoni yo ozo pa loko moko na vie na yo o comprendre que o asa mamumuluba keba nga fana makba kondi papika ko sebo te mali na énergie embesi no yo boti na neni tena oyo mosi moboko 103 il faut moi c'est mon 103 za place avant na matonge ananda botika mamanda so mamanda yazo foutele yo ne pas bino c'est différent mais différent parce que nga funa ngo pas biso fo mobala yo so nga pasi minga bazo linga ndao na sana comme na zanga mbongo te na sima mbongo na zanga mbongo ernyo so na chance ba futa nga pe musana siko mama na nga sana tesi za tikinga mwana na ndaku sur la que ça ni pona na zanga mwana ba ko panza nga makolo bona zanga na zanga répéter comme mal répéter net yana zanga akoma linga mata mukina matongo mwana boy na yo atani ka longi abi mostre atani ba mostre ça vert rouge de ce mamuto comprendre que non comment Rolande la papa ya fivet Rolande la makambu na ye yana fi nga en plus na ba journaliste to ba massa to yebani nga kuto yebi bi una internet te e bela yebi bi noko boyebi Tenez Tibiga, laisse-moi na bango déjà. Au moins journaliste a sur la maman moi ça na komolanga. Na kotenga nona mi bela musicien. Na biso ya. Tant mi bela musicien. Après si yo nozana ko o Luka Suzuki na makangu. Suzuki kutu taka Suzuki kuta. Nazo kasi te bon. Mozola musama. On a kuta pindolité. Na pindolité moni yo na ba source itala yenyama. Ye ko ba tebe na ya nda kuye. On qui koko mo ba dans toi na sa de bela nga douche leki ndako leki ya chambre nga douche chambre nga leki ndako silo na mnen. Yo si ndako koti ba moni rideau moni punch bo zana kana na faisi mo mukebo e bela ka che ba nini ba comment on dit ba jaquette non moto que ça muzela non et puis le mot boy c'est ngala réfléchir dans tant to za ba ami na ba internet tout monde na so banda ku te to so ba terrasse bo to mo na banda ku to be bana et comme ya ko finga po komi bongo to sa banda ku tala te po pa bango na za pa na bango moko pa bango moko baloba otuni ezande nini yo continue sukala comme bibi ça tina ba voice wana mbese que tu es moi si sei moi ça salité tout ça kana makwanza est-ce que ba na poste tana te o minti ba fola yemba mama mwene misoti koyo kasoni yet ye franchement vraiment très cher téléspectateur ba bomela aujourd'hui ba pesa mune kera ya kaka yo moko bitumba ko ya kana batute o yaka yo moko elo esora yango ka so ngate ndo kanga mena ndako ya odilo bima te molili ekomi papa kinga na bima papa nanga se bebe ngala bunda na ba sheke na za ngaba ko sa sa bobo ma bilonga kaka me moko na tika na ye yele muto okende na résultat na zeleki ngala ba pa pekisinga o weta yo moko yo ta mwa ba sheke ba ta mwa ba sheke tokuta na victoire yo olela non donc de l'élite olela moi ça zo ba so zo bima lo mutu tena moi ça bota kala maison bima mu pepe ya nyoso moi ça bima ka mai na sima ba o yata ka pampers
moi ça qu'on no bo on dégager so ya massima na so munoko yede na fa cha parfait ben nzoto encore plus même moi so cha parfait ben nzoto mais comme nous ça solo nzoto solo internet ah mona on va pas to to comme ngoloba ah c'est pas bon eza masuka na yo imbécile yo kineta lukata ko keta tsiki pamba ozo yo eza mbasuka na tina bibi sa ba swana eza mbasuka na yo na yebisi na okebisa yo ke lombete yo tika chema ko banga mtu buda zoka nga konta ba matu bilang na bibi na zoka na biba pete imbécile na yo nyama moza bimaka mai nyama bitanga 5000 fois imbécile na yo nyama solo moi pardon s'il te plaît s'il te plaît ko la bibi set ta identité moi bibi sa ko se le DA des gens qu'on se dise ta moi ça j'ai fait 5 ans mais quand boté par rapport à mon âge alinga boté nga moi na liboso to na ka combien nga moi na to na ka combien moi na 25 ans nga na ka combien nga ka te na ko sa 30 ans to na ka combien si ça y a na yo quoi to ya na nga nous allons respect ya te comme oh mais so ya za police il est faut ça ni oh parce que na makambo tout na comporter la mission sous na otala yo na mono do démarrer anima kwakala ye pas continuer mango ou bien boza makamna même sous da privé ye le problème minaye atika kombo ya mo papa kumwa papa anima kwakala za mwasi alinga patike ngambe kasi ah bon alinga patike ngambe siko teme ngamba boyi na ye anima kwakala bula numéro azwaka na auto tsaka pa mère V abula reza ya kumu nzoka za numéro mère V sko alinga kumu subiko niveau ya kumu ta kumu ndaza aprofika na mère V libala evanda baboti bangi to wafadi basali 28 ans de mariage au respecter libala anate so anima kwakala na ndenga za na ko tanga so ki mobali nganga anima kwakala te na aprofika mutaka na mani ke de John ke anima kwakala na yebisio anima kwakala mbasuka yo da kutu da iso mbasuka kedo so mwana tika na ngola Jean fils ana posa na mwana da sa benga zo lela mama a ozwanga mwana zo sufi na ngola c'est dans yo kangama so bafungola OK zo Jean fils a pisa mobile na ya koko akomi monsieur Jorvel et ça vous allez ouais monsieur Jorvel arada munelo bien ka mobile ni makwaka ko monsieur Jorvel la moitié ma belle la moitié pour mon bal sco pour après balinga la terre et on le réseau bon même mais c'est genre belle ça d'abord ma ko buka de ceci donc mon ani makoka linga ka bala mère vient kuma papa pour papa so yango simba ngate aluka Patrick Ngambe so tana atanga na muke mais là mobile na long chambre ani makoka la afimo moso boki soité au talete ani makoka pour 20 couches ya nyovine longi moi 103 baba ça m'a fait la fille 103 anima kwaka bokola monsieur Jorvel ndaza makoneza sou eza olemba en plus que soit Jean fils ça na posono kuna mais yo pena na ndenga beto ça goûter ça petit sang on va pas na goûter comprendre ce que chaîne ya mère rêver ba solution na comprendre ce que kumu ya pape dans ba guerre ya kumu na mère rêver bino il faut aussi ça ngo c'est ça de kumu za na niveau na bango ça évangéliste to tika na avancer ah musala nzambe to tika na avancer mère rêver ayebino ba tout eta radio internet siko aza guerre non ba raisonnera ta maman ba to avanda kuna au $100 atindelio bo raisonnera pete bo le kaka ta bo on ko sa ko sali kombo ya réputation ya musala nzambe na mwasi na ye mère fa ba maman ko maman ba misute ba kena ba boala ba sa ki ndumba kuna to o mebi no to ko masoko koloba voilà donc ma parole bako voilà mamumulu banenga na zo pena minute mingi te to mekape ko sola mais denga za boso mo ko pa internet to za ba voice so ko internet simi ngo te yana ko kam ba mo bocha ta bana 100 dake kula tata nani susu anima kwa ka fils sans toi alobi atindi va c'est pas ya nani nyaso eza palanga c'est bibi sam ta trahir sikoyo bibi sa mambo ete ayebi yango te ye naza na voice ya bandaki ko senga ya na biso mo pardon après comme si ko finga ya na biso na sirena na toro yo mto ayuma yo ko kanu ba kia te ko senga ba pardon point mutatinda ko ye barna ya na biso ba ka bolanga te ba masa mais yo ne obitaka so no kate bi ma pas les news na ye biso to la ki o déjà c'est là. Voilà. Donc comme il vraiment que shooter déjà comme dans la souka par rapport à makambo nyon surtout aux appels mutu
oza daya na mwana oza pe na mobali o apa contrôle ko au moins te que non c'est mieux o tika ka ne so le pe da ebe na internet o tiki no ka mango ba pa juger ka na ndela bango tiki na nga po ba benga pa grande sœur nga na za mwana moko boye so le la comme ko répondre ba ne ba lingi na ko répondre nga so fa na nga ta 5000 fois o so nga na problème te ba o ba yebi ba masanga ba yebi et là ozako pona ko respecter famille nga pe ba mboka libanda masa na nga Abdul Kabila ba mbote besko za na grand frère nga Bachilo no motema Cristal Bokassa on a lobby grand sœur na nga soki na besoin no motema na mama na iske baza mama na nga mona isenge wa boti mamulu ba na tasi da mbeki ba mbote bele et quand sœur na nga bufini bokeli ya liboso na biso famille ba mbote bele ba tout Manuela Divine Jeanne Junior et Nivea ba libolimbisa ma soki ata boyebi nga te ba yebi yango nga te bana ba kuna bolimisa soki mama leke mba tout mo pardon bana nga ina mama na nga ya na nga bande ko nga tu bana Londres ba famille chobi na pesi mambote bele bolimbisa quand ça na nga kati et ça munde ya ba mongo na pesi mambote bele mais bon continuer so oh lo ba susu na bisi bino omonio ya suka numéro na nga faut benga pour anniversaire mon les lundi le 11 le 25 mai ba wa nga mamulu vraiment et ça la bien mamulu pa boti mulolo ya epe atika pe lembo na atana sata kangi misumo na nga bébé Gracia Zana la reine mère ako ça 2 ans faut ça ta félicitations bébé na 2 ans kaka 2 ans faut pesa nga na komi nango et bon bata bébé tika non bomba mi tika na bisa bomba bientôt bomba oui ouais ça appelle la félicitations so boti pesa la bien pour photo tabele na biso to tabele na bilong na biso ko bota te mwana mama ke pesa mwana munoko mnene non numéro mamulu beza plus 243 9 91 29 14 84 mamulu ba numéro ne yango na plus 243 9 91 29 14 84 bo benga pona buzo ba te o po finga na commentaire je m'en fous na ka pa biote atela nga pa ngote ata so je m'en fous bio ne boye ba biso biso ye ba biote merci ka po finga biso to ba ke ba finga ki biso c'est que to e binga makasi merci na ba te so nga mamulu ba ma patronne ne ba de ga Schengen 5 étoiles ya yo ngwana oh BBC Lukamba ya madame Boki madame te BBC Lukamba BBC Lukamba ya pembe na bi moi si to pembe moi si tina chi yango bobenga mamulu ba mona ngwana merci vraiment na yo pe libele merci caméra na biso ya kitoko na moni artiste na nga to za ko fait lambe parce que na za nga comment ko to ba fiesta fait lambe beta danser sana bye. Voilà donc notre chers téléspectateurs, pas de polémique. On a un gros bébé, non, ça la place où actualité Bendaranga na yaka. Donc ce bébé n'est pas côté qu'on a la roya. Voilà, je dis merci de tout votre équipe de partout. Nalingarabi le mois ming, n'élève le mois fort. Karine Mokondi la baronne, maman internet, maman YouTube. Il y a un là, bana membre, autorité. La charge tout na lingarabi no moi fort bozé belé bébé c'est Lukamba madame la situation na yo ya ngwana makwako na seka musala nga ni makwako na salika kabulo nanga voilà mon boss Jibé Kumaluta, je te salue de là où vous êtes en train de nous suivre à Dallas et puis merci beaucoup à Willy Mavite les coffres forts depuis Dallas bozé belé Alfred Lotimea il y a dit ma vie mon mbele na Paris ba le bateau bolinga jema ibeli nga plein le mois mingi ado senga maître sengi kinga 5 toujours donc na kata ba Suisse pona succès le baka le mois mukie muto benga ngalo bo finga nga pona ya gabi ba le babo kila le kondo FAP4 ngam na sala ngote étant donné que Gabriel koti makambo ya gabi nanko. Et puis c'est ma soeur Nanko Nakanai. Donc si vous êtes comédienne, au tambour il y a ma mission simbité, au tambour il y a ma journaliste simbité, au tambour il y a ma comédien simbité. Qu'est-ce que la moine va t'amquier? Non, bangote, Pepe Electro, au gros de la presse. Non, bangote. Voilà, on se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Sur la Mabasite, ce totalement Mabasite c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001. C'est Jibé Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de Téléloa sur le Libiso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, on a donc total la Victoria TV, na nenga ilusa na nenga makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba, Jibé Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue.
Victoria Certa, amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Robo ya donc. Ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la nenga ilusa. Victoria Certa. Amen. Tchiki tchaki.